وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظهرا ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جها وأوساع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واسرفه واردع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رب ارض عنا رضاك الارفع. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. رفق بنا خير خلقك اجمع. يا رب صل على محمد. يا رب صل محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. السلام أنبيائي السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام
الأذكياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام بيا السلام عليك أتقى الأتقي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا خير الأنام يا حبيبي شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم إن
إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بعبده المختار ما دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله معالك الأظهار مع دين سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حال المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفا إلا به تعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع واره في الآذان صلى الله عليه إلى أوصاف طه المجتبح واعذر لقلبك يمتلئ وجد بك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نباني والنور طه عبده مد به في ذكره عزم به منانا صلى الله عليه ورحمة الله عليه صلى الله عليه واستشعر أنوانا صلى الله يقضانا صلى الله عليه صانا صلى الله عليه فافترق من صعبتين إلا أنا في خير قد خرجت من نكاح لي إلهي أصانا صلى الله عليه الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنسر والتوك رب الأرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى
لهيبته جميع خصومه ذلت بهيبته جميع خصومه خير مولود يا نبينا يا 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 والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا مولود يا نبينا مولود يا نبينا يا مولود يا نبينا يا نبينا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى جلت بهيبته خصومه يا خير مولود نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا نبينا هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره يا خير مولود يا نبينا يا مولود يا نبينا خير مولود يا نبينا خير مولود يا نبينا بشري وتلا سنيلت المنى واستبشري وتلا هذا الحبيب وهذا ختم الرسل هذا الحبيب وهذا ختم الرسل أنجلي ولد المشاء في ربيع والكواكب طاب في ربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تجلي والقلب يخفاك والكواكب تجلي وتقولوا آمينا ورأيت جمالا كالبدر في ليلة يلوح ويجلي كالبدر في ليلة يلوح ويجلي والقلب يخفى المشرق في ربيع الأول والقلب تجلي ولد المشرق
والكواكب تجري والقلب يخفاك والكواكب تجري. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. صلى الله عليه. ميثاق النبيين ما آتيتكم من حكمة إحسانا. صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. صلى الله عليه. ونبشر أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافعين ومشفع أنا قد لا أتوانا. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. وسوف يعطيك فترضى جل من معطي سقى صرعا أعطاه نهانا. لله كر الذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وبعدنا وقت البروز لأحمد أن إذن من شاءه قد كان. صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت أبي من لها على الإله مكانا. صلى الله عليه. والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان. صلى الله عليه. كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا. صلى الله عليه. وهو بن هاشم الكريم شهم بن ابن مناف بن قصي كان. صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا. صلى الله عليه. وقف أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا. صلى الله عليه. هناك كف واعلم بربئه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا. صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا. صلى الله عليه. وإذا اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان. صلى الله عليه. كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان. صلى الله عليه. من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا. سبحان الله الحمد لله ولا
إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملأ نور النواحي عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وكسات أصنام مشركين ودون شرك تصدع ودنا وقت الهداية وحما القفر تزعزع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا وقادر الأرفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا إمام أهل الرسالة مرحبا بالآفات تدفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين
عيني مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملاذ مرحبا مرحبا أنت كل خلقك فزع مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين وحسن مرحبا سجود مرحبا مرحبا فاطمة بشفاعة الشفاع والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين وحسن مرحبا عليك وصلى بعد النار شعشع وبك رحمن مثل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وداع لله داع وعظيم المن رب شغلنا بالمصطفى جماع وبتوبر إلينا وعطينا به كل ما طمع يا رسول الله جئنا لضياء قاصدين ونلتجي بك الشفاعة عند رب العالمين
الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغثنا يا الله بحياة الطير يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ختم العمر بحسنى يا الله وحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلاة الله تغشى من له الحسنى تجمع أحمد طهر وآله وصحبه ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kembali kita dipertemukan lagi dalam acara kuliah duha spesial Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini 7 September 2025. Dari kuliah duha spesial Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin shalihah bisyiril Fatihah. Selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi بنعمته تتم الصالحات وسلم على سيد سادات والقدوة القادات محمد بن عبد الله خير محلوق في الأرض والسماوات وعلى آله معدن الحكمة وعمل الأمة ومفاتيح الرحمات وأصحابه نجوم الاهتداء مصاب الاقتداء وتابعهم بإحسان إلى يوم الميقات في كل لحظة أبدا عدد ما حاط به علم الله ومداد كلمات الله تامات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام الملك له وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya ahli nauba ya Rasulullah, ya ahli darg ya fiqhil muqaddam, kun ma'ana fil hissi wal ma'na ya karim wa hala amma ba'du. Begitu ya. Lah. Ayyuhal ikhwan wal akhwan mustami'in mustami'at hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasiha wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepadanya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya akhir zaman. Ya ma'azara hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah. Hari ini di waktu duha yaumul ahad kita kumpul di sini, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah mencoba untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berusaha untuk memahami, mempelajari, mengamalkan apa yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu berusaha untuk menyebarkan syariat tersebut. Itu adalah hal yang paling menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan 3 hal yang paling menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mempelajari syariat Nabi. Paling menyenangkan hati Nabi Muhammad mempelajari, kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut, lalu berusaha untuk menyebarkan syariat tersebut. Ya, mudah-mudahan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang berusaha untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak nanti pun Nabi pun akan menyenangkan hati kita orang selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita mengadakan peringatan hari besar Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan demi peringatan hari besar alaihi wasallam. Kenapa kita selalu dzakir inna dzikratan fa'alil mu'minin? Berikan peringatan. Karena memberikan peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung kita itu hanya diperintahkan untuk mengingat, bukan memberitahukan. Kenapa? Karena selayaknya kita seorang mukmin sudah punya kewajiban dalam diri kita, tekad kuat untuk sudah bisa memahami syariat itu. Jadi bukan dorongan lagi untuk kita mempelajari, tapi dorongan tersebut hanya untuk mengingatkan. Dorongan itu sudah harus ada dalam diri kita selaku seorang mukmin mukminat memahami syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baru diperintahkan untuk apa? Saling mengingatkan. Karena pada perayaan Maulid kita baca kitab Maulid tadi, Maulid apa? Dia Ulami. Semua kitab yang menjelaskan, cuman kita orang tidak paham pada umumnya. Baik itu Saraful Ana, Maulid yang ada di dunia ini, yang bahkan jumlahnya ratusan ribu, bahkan jutaan mungkin kitab Maulid yang dikarang, semuanya menceritakan tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan supaya kita lebih mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peribahasa mengatakan tak kenal maka cinta kecuali mengenal. Kita bisa saling menyayangi, akan condong hati kita orang ke sesuatu ketika condong itu kita pertama kali mengenal. Contoh saja, misal
antum motor di pinggir jalan mogok motor nih, lagi ada orang motor. Nih katakan. Antum nyinggung Ustaz. Berhenti tak? Hah? Berhenti tak? Berhenti. Kenapa berhenti? Hah? Karena kenal. Oh Ustaz, mogok motor. Karena sebab kenal condong hati kita. Untuk apa? Untuk menolong, membantu, berusaha untuk mendekati. Kenapa? Karena kenal. Ini katakan. Sering tak nyinggung motor mogok di tengah jalan? Hah? Sering kan? Berhenti tak? Tidak. Kenapa tidak berhenti? Tak kenal. Begitu juga terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri kalian Muhammad ajarkan kepada mereka untuk membaca Al-Qur'an. Dalam 3 poin ini, dalam tarbiyah pendidikan ini, itu dari awal kita orang diajarkan untuk mengenal Nabi, untuk mencintai Nabi. Kalau mengajarkan Quran, kita kenalkan satu alif A kepada anak-anak, itu gampang. A, ba, ta, itu akan ngikutin anak melihat dan mengikuti, mendengar lalu mengikuti apa yang disampaikan. Ini A, lama-lama dia akan paham ini huruf adalah A, ini huruf adalah ba, ini huruf adalah ta, ini huruf adalah ta. Terus selanjutnya mengajarkan kepada anak di dalam qiraatul Quran itu akan lebih mudah, akan lebih gampang dibandingkan kita mengajarkan kepada mereka mencintai Nabi. Lah kalau ajarkan cinta macam mana? Nah, cinta sama Nabi langsung cinta. Hah? Sedangkan cinta itu amal qalbiyah. Cinta itu adalah perilaku hati. Kalau baca Quran, amal zahir, amal yang zahir, yang tampak, dikatakan. Kalau cinta amal batiniyah, perilaku perbuatan secara batin. Orang tak mungkin bisa cinta, cintai, mana? Siapa Nabi? Cinta sama Nabi Muhammad. Bagaimana nak cinta? Orang mustahil bisa langsung cinta kalau tidak kenal. Dia tidak melihat, dia tidak mendengar, dia tidak mengetahui bentuk itu. Itu mustahil. Mustahil untuk orang bisa cinta kepada sesuatu yang dia tidak tahu. Cinta itu timbul harus tahu. Makanya dalam takun mahabbah ilal bil ma'rifah, tidak akan tumbuh rasa cinta kecuali mengenal. Harus ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tubuhnya, wajahnya, berbaringnya Nabi kita, otomatis minim juga rasa cinta kita. Cinta itu lisanul hal, lidah yang berkata dengan keadaan seperti itu. Dikatakan mahabbah itu amal qalbiyah, perilaku hati. Tak akan mungkin kita tumbuh rasa cinta kecuali hati yang akan berbicara. Makanya cinta itu sering kita artikan solid untuk dibicarakan, solid untuk ditafsirkan. Kenapa? Karena itu batiniyah. Orang tidak faham dengan apa yang ada di batin kita, tidak faham. Makanya amal batiniyah itu penting, ikhwan. Amal secara batiniyah itu penting. Kenapa? Karena amal batiniyah inilah yang dipandang oleh Allah kepada kita orang. Sering kan kita dengarkan bahwasanya Allah itu tidak mandang perilaku kita, tidak mandang jasad kita. Yang dipandang oleh Allah adalah hatinya kita, karena ini tempat pandangan Allah. Makanya Habib Hasan Syatiri, Habib punya guru Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, hari ini acara hallnya di Jakarta. Beliau wafat tanggal 11 Rabiul Awal, dan dikuburkan tanggal 12 Rabiul Awal, Yaumul Jum'ah pada saat itu. Beliau mengatakan apa? Intabil bil mahabbah. Hati-hati itu dengan cinta, kata beliau. Hati-hati dengan cinta, ini katakan. Kenapa? Karena cinta itu letaknya dalam hati. Sedangkan hati adalah tempat pandangan Allah
kepada hamba-hambanya. Lalu beliau katakan, sungguh beruntung orang yang di dalam hatinya ada rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul, dan cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Sungguh na'udzubillah thumma na'udzubillah, jika di dalam dirinya, di dalam hatinya ada rasa cinta kepada orang-orang yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulullah. Bahkan di dalam hatinya cinta, benci kepada Allah dan Rasulullah, benci kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Hati-hati itu. Wabil khusus kita anak muda zaman sekarang, dia ngefans dengan orang-orang kufar, ngefans kepada orang-orang yang fasik, ngefans kepada orang-orang yang sama sekali tidak cinta sama Allah dan Rasulullah, ngefans kepada orang-orang yang dia galak bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Hati-hati ikhwan. Makanya jangan pernah berusaha untuk mengenal mereka orang. Jangan berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada mereka orang. Dengan apa? Dengan mengetahui mereka orang. Jangan sampai. Banyak zaman sekarang ini ngefans apa? Pemain bola. Hah? Dia tidak sadar, dia tidak paham. Ketika dia ngefans, ketika dia senang dengan pemain bola itu hatinya sudah. Ada lagi wong ngefans dengan apa? Dengan artis Korea, wabil khusus Anissa, perempuan-perempuan. Dia tidak paham. Dia pasang posternya di HP. Dia tidak paham. Dia pikir itu hal yang biasa, padahal tidak. Dia sudah mengkaitkan hati dia dengan sesuatu yang dia letakkan dalam hatinya. Sedangkan hati adalah tempat pandangan Allah kepada kita orang. Cinta itu luar biasa. Cinta itu luar biasa. Maka kita harus hati-hati dengan rasa cinta kita. Karena cinta itu bisa datang dan bisa pergi. Begitu juga cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggi bisa lama-lama berkurang. Kita mendapatkan kebaikan dari orang itu. Lalu kita benci kepada seorang itu, kenapa? Karena kita mendapatkan keburukan dari seorang. Sadarkan rasa senang kita. Sedangkan rasa cinta kepada Nabi adalah syaratul iman, merupakan syarat keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Syarat sebagai seorang muslim muslimah itu harus punya rasa cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, dan rasa cinta kita harus melebihi dari segala sesuatunya. Makanya pernah ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu pada saat itu Sayyidina Umar, berbungalah hati Sayyidina Umar, senang bahagia luar biasa. Sampai Sayyidina Umar mengutarakan rasa cintanya kepada Nabi. Wahai Rasulullah, kau adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah, melebihi segala sesuatunya ya Rasulullah, kecuali diriku ya Rasulullah. Sehingga pada saat utara rasa cinta tersebut terhalang, karena rasa cinta itu ada rasa cinta kepada dirinya sendiri. Rasa cinta Sayyidina Umar melampaui terhadap dirinya dibandingkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah pada saat itu? Langsung Rasulullah SAW memberikan ultimatum kepada Sayyidina Umar. Dan ultimatum ini juga kepada kita orang.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabu ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya Umar, tidak sempurna keimanan kalian, kata Rasulullah, sampai aku adalah orang yang paling ia cintai, melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, melebihi seluruh manusia, hatta min nafsik, walaupun bahkan itu dari dirimu sendiri. Ultimatum itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ultimatum untuk kesempurnaan keimanan seseorang. Bayangkan, itu syaratnya untuk masuk surga itu rasa mahabbah. Tidak ada rasa cinta kepada Nabi, tidak akan dianggap umat Nabi kita orang. Tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Nabi, nggak akan bisa masuk karena syarat iman. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabun nas hatta min nafsi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah, bahkan daripada diriku sendiri ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Al-an ya Umar, al-an ya Umar. Apa kata Rasulullah? Sekarang ini kau baru sempurna keimanan kau, wahai Umar. Sekarang ini baru sempurna keimanan. Bayangkan ikhwan, bayangkan akhwat, mana yang lebih condong di dalam hati kita orang? Mana yang lebih condong dalam hidup kita ini? Dan itu akan menentukan akhir hidup kita orang nanti. Ada satu hal yang paling menyenangkan Sayyidina Anas bin Malik, adalah satu pertanyaan seorang A'rabi yang bertanya kepada Nabi ketika Rasulullah SAW khutbatul yaumul jum'ah. Ketika Rasulullah SAW khutbah yaumul jum'ah, itu ada orang A'rabi, Badui, orang pedalaman yang tidak kenal dengan akhlak, tidak kenal dengan sopan santun. Ketika mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam, pada hari Jumat itu, pada saat Rasulullah SAW lagi khutbatul Jumat, ini A'rabi kagum melihat Rasulullah, lalu berdiri, lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, mata sa'a ya Rasulullah, kapan tuh hari kiamat ya Rasulullah? Ini sering kita dengarkan kisah ini. Dan pada saat itu Rasulullah nggak menjawab langsung. Rasulullah melanjutkan khutbahnya. Bahkan dalam riwayat sahabat sudah memberikan kode untuk berkata untuk memberhentikan orang Badui tersebut. Tapi orang Badui ini tidak paham sudah. Lalu bertanya lagi sampai ketiga kalinya pada saat itu, lalu dijawab oleh Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Mada atadlaha? Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Arabi tersebut mengatakan, dia mengutarakan apa yang ada dalam hatinya. Ya Rasulullah, laisa lana likasratis shalah wala shaum wala sadaqah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini adalah orang yang tidak banyak sholatnya, tidak banyak puasanya, tidak banyak sedekahnya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini adalah yang kupersiapkan adalah apa? Cintaku kepada Allah dan cintaku kepada engkau ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah SAW? Anta ma'aman ahbabta, kau bersama orang yang kau cintai. Dan melewat dari Rasulullah SAW mengatakan, almar'u ma'aman ahab, seorang bersama orang yang dicintainya. Bayangkan, cinta ini luar biasa ikhwan. Cinta ini akan mengumpulkan kita dunia dan akhirat, bukan hanya sebatas dunia saja, menghantarkan kita di dunia dan di akhirat cinta ini. Sayyidina Anas bin Malik ketika mendengarkan riwayat tersebut, kata Sayyidina Anas bin Malik, wallahi, demi Allah, tidak ada yang lebih menggembirakan aku setelah aku masuk Islam kecuali apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Almar'u ma'aman ahab, seorang bersama orang yang dicintainya.
Lalu Sayyidina Anas ikrar, aku mencintai Rasulullah, mencintai Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Ikrar, ikhwan, pengakuan yang luar biasa Sayyidina Anas bin Malik. Rasa cinta itu, ingat, rasa cinta itu adalah amal qalbiyah, bukan amal zahiriyah, bukan perilaku yang secara zahir. Kalau kita dicantum cinta ini hanya sebatas pengakuan kita. La yu'tan nas, kata Rasulullah, la yu'tan nas bidakwahum la da'an nas dima'ar rijal wa amwalahum. Manusia ini kalau diberikan, akan dibenarkan akan pengakuan-pengakuan mereka, mereka ini akan mengaku-ngaku harta-harta manusia, akan mengaku darah-darah manusia. Bayangkan kalau pengakuan itu dibenarkan. Makanya pengakuan itu butuh dalil, butuh bukti dah pengakuan. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, apa buktinya? Apa pengakuannya? Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, jangan salah, jangan tertipu dengan kalimat cinta. Sebagaimana orang-orang Yahudi Nasrani, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu cinta kepada Bani Israel, itu cinta kepada anbiya-nya, cinta kepada nabi-nabi mereka. Tapi kelak nanti yaumul qiyamah mereka tidak bersama nabi mereka. Apa sebabnya? Padahal mereka cinta kepada nabi-nabi mereka, tapi pada hari kiamat mereka tidak kumpul dengan nabi-nabi mereka. Apa sebabnya? Laisa fihil iktida wal ittiba, karena di dalamnya cinta mereka tidak ada pengikutan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Makanya sekarang ini timbulkan ittiba tersebut, timbulkan pengikutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hal apapun. Jangan ikutin dalam hukumnya, jangan. Kita orang ini banyakan bertumpu kepada hukum, enggak. Kita bertumpuan kepada iktida, ngikutin Nabi Muhammad di dalam segala hal. Kenapa Anda sholat 5 waktu? Karena ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda melakukan sholat duha? Sunnah, bukan, tapi karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda minum tangan kanan? Kenapa Anda masuk ke masjid kaki kanan? Kenapa Anda keluar dari kamar mandi kaki kanan? Kenapa Anda masuk kamar mandi kaki kiri? Kenapa Anda menggunakan syiwak? Kenapa Anda melakukan berbagai macam perkara-perkara ini? Bukan karena dasar hukumnya, tapi karena ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda pengajian saat ini? Karena ngikutin Nabi Muhammad, karena rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dihadirkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Habib Ali Habsyi itu karena cinta kepada Nabi Muhammad, karena dia punya seorang ibu Siti Alawiyah yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Itu Habib Ali kecil itu selalu diajarkan tentang cinta sama Nabi. Ya Ali, Nabi itu duduknya begini ya Ali. Ya Ali, Nabi itu kalau makan begini. Nabi Muhammad kalau berjalan seperti ini ya Ali. Nabi Muhammad kalau berpakaian seperti ini wahai Nabi. Nabi Muhammad itu perkasa wahai Ali. Selalu diceritakan tentang Nabi Muhammad, sehingga rasa cinta itu tumbuh di dalam diri Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sehingga menjadi orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha ikhwan, hati-hati dengan mahabbah, hati-hati dengan ngefans, senang sama kufar, senang dengan orang-orang fasik. Hati-hati, hindari diri kita orang, jangan berusaha untuk mengenal mereka orang. Kenapa? Ingat, mengenal adalah salah satu jalan untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada sesuatu yang kita kenal tersebut. Ingatkan, hati-hati. Mahabbah itu membahayakan, bisa memberikan keuntungan, bisa memberikan mudarat kepada kita orang. Jadi hati-hati dengan mahabbah kepada sesuatu. Ikhwanul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini sekian daripada apa yang harus dibahas. Kalau ada yang ditanyakan silakan sebelum kita tutup pertanyaan ini.
Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib, bagaimana cara menghilangkan rasa cinta yang ini misal terlanjur salah gitu. Nah, cara untuk mengalihkannya ke yang benar itu gimana, Bib? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bayangkan ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah, kita orang nih kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, maka cinta terhadap hal-hal yang tidak berguna itu akan luntur dengan sendirinya. Sudah pasti. Sudah pasti. Gimana caranya melunturkan cinta-cinta yang salah itu? Bagaimana caranya? Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Otomatis rasa cinta kita kepada hal-hal yang tidak menjadikan kita menjadi lebih baik, itu semuanya akan luntur dengan sendirinya. Berusahalah kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Caranya apa? Sikap. Cara untuk cinta kepada Nabi Muhammad apa? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk cinta kepada Nabi Muhammad? Sikap cara. Kenali Nabi Muhammad. Fahami sejarah Nabi Muhammad. Bagaimana cara duduk Nabi? Bagaimana cara berjalan Nabi? Apa yang diucapkan Nabi ketika makan, apa yang diucapkan Nabi ketika tidur, semuanya itu yang akan menjadikan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menjawab sekelompok orang yang menganggap Maulid Nabi itu bid'ah? Lalu apa tanggapan Habib terhadap banyaknya video yang tersebar di internet merayakan Maulid Nabi dengan banyak tarian dan berjoget? Inilah hal yang salah, kawan. Makanya kenapa kita seperti itu? Karena terkadang banyak oknum. Kita katakan oknum sudah. Mereka mencintai dengan cara yang salah karena mereka tidak mengenal Nabi. Karena kalau mereka mengenal Nabi, mereka akan menghindarkan diri mereka dari hal-hal yang pasti tidak disenangi oleh Nabi Muhammad. Makanya Habib Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki rahimahullah, beliau selalu punya satu pertanyaan dalam hidup beliau yang beliau selalu ajarkan kepada murid-muridnya. Apa? Jika engkau ingin melakukan sesuatu perkara atau meninggalkan suatu perkara, tanyakan dalam dirimu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho dengan apa yang kau lakukan atau ridho dengan apa yang kau tinggalkan? Tanyakan dalam diri kita, apakah Rasulullah ridho dengan hal ini? Kalau Rasulullah ridho, lakukan. Apakah ridho Rasulullah kau tinggalkan perkara ini? Kalau Rasulullah ridho, tinggalkan. Jika Rasulullah tidak ridho dengan apa yang kau lakukan, apa yang kau tinggalkan, tinggalkan perkara tersebut. Itu Habib Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki mengajarkan kepada kita. Selalu tanyakan dalam diri kita orang. Lalu bagaimana menghadapi orang-orang yang mempunyai cara sendiri? Ingat ikhwan, orang yang benci dia punya cara sendiri untuk membenci, dan orang yang mencintai dia punya cara sendiri untuk mencintai. Kita orang ini diperintahkan hanya untuk menyampaikan saja dengan apa yang harus kita sampaikan di dalam hal-hal yang baik. Setelah itu kalau mereka senang alhamdulillah, mereka tidak senang juga alhamdulillah. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyampaikan apa yang harus kita sampaikan daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Ikhwan, kalau ada orang yang tidak senang, ya biarkan saja sudah. Dari zaman Nabi pun juga banyak orang yang tidak senang dengan Nabi. Kita hanya dijaga, minta sama Allah supaya kita selamat dari fitnah-fitnah hal tersebut. Dari banyak fenomena orang-orang yang menyukai fans kepada orang-orang fasik, bagaimana sih sebaiknya sikap kita agar dapat membentengi diri dengan hal tersebut? Itu yang Habib sampaikan tadi. Jangan pernah berusaha untuk mengetahui, jangan berusaha untuk mengenal mereka orang. Itu salah satu cara untuk membentengi diri kita supaya kita tidak mencintai mereka orang-orang fasik.
lalu ajarkan caranya untuk benci kepada orang-orang seperti itu. Cukup satu obatnya, belajarkan diri kita, ajarkan diri kita untuk selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu obat, cinta itu adalah obat, dan sebaik-baiknya obat adalah cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang harus bisa kita lakukan. Sampai jam berapa ini? Ikhwanul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ada 3 pertanyaan, tadi katanya ada hadiah. Akan diberikan kepada siapa? Yang bisa menjawab pertanyaan. Tidak terkejar ini. Tidak terkejar. Waktunya habis. Waktunya habis. Mudah-mudahan nanti biar panitia saja yang membagikan hadiah kepada siapa orang yang berhak mendapatkan hadiah. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah hatinya untuk bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rasa cinta kita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia maupun nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan kita orang-orang yang kelak mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita, mendapatkan keberkahan ilmu kita, mendapatkan keberkahan perkumpulan kita, mendapatkan keberkahan di dalam waktu kita, sehingga keberkahan itu menggiring kita semua di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan ikhwan kita kaum muslimin dimanapun mereka berada, wabil khusus yang dalam keadaan perperangan di Palestina, di Yaman, di Iran, dimanapun mereka berada, yang dalam keadaan tersulit, dalam keadaan terzalimi, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan, Allah berikan kekuatan kepada mereka. Allah hancurkan mereka orang-orang yang ingin menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Allah hancurkan mereka orang-orang yang ingin menghancurkan saudara kita sama muslim. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau yang tak senang kepada kita dari kaum muslim muslimat, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita dolimi atau yang mendolimi kita dari kaum muslim muslimat. Kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka, lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fi khair wal afiyah. Allahumma arzuqna fahmi nabiyyin Allahumma sallim wal hamalikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zaina bihilmi wa akrimna bittaqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikhwanul hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada kata-kata yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, habib minta maaf. Hadza ma'akum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kuliah duha pada hari ini. Semoga semua nasihat dan ilmu yang telah kita peroleh bisa kita pahami dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Aldi Firdana selaku moderator pada acara hari ini memohon maaf jika ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya pamit izin undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.